OPD me too far he fa na me de mani akere baba be piem e West Hill Mall enimu ha pepepe ekwan a enkrofo efa so etimi de kɔ eye mall ho no krampo no utimi se ensem fata ade bechi utimi se nipa ewu cars Bobby empo kamea ete se drivers mpo a owaso mo parking na nka nipa timi nya kwan kra so de kro drivers no kra no baby omugina no enya kwampa so e na owaso omugina so hwɛ san ye wo mensa benkum so ya sa san yi kire se no stopping enso so mintimi hu se drivers yi o man ko driving school nti road signs no kra no o mo nte ase me busa wo eye obi asade nti e na ama obi aye niam bia opɛ e wo ma Ghana mu ana beda wase emo akwa abadeba Adom TV so yeah na megidi se wote mantamu ha edien na mo ankasa modi mani ehunu na nneoma ayekoso ha mo pese esesa ebra omo eye ekwan yi mienu no accident say etasiasi if a trotro no any parking place and car say twemos titu say odum traffic light na or SCC junction no na cars no the full speed and na eba nipa to me gina 15 to 20 minutes one more chance car no big gina no one ma cross so a problem nti car kum nipa da bia wa sebasenka yinya overhead yin bia ankaye na nipa fro across so enam West End more no onum esin wa ha say no nti nipa ba pa ha adan almost a center place in Accra nti say overhead yanke asile to bisi bebre bo obata wi okra no nyem no to bono no awu so to me to the kasa ntwa mu nko so no ebi okoto ade ho na lo ya bono awu ha ana wi also say we to frache yen omo num bi ne bi otwa mu lo to bono awu saka overhead bi wo na ka ofa no sane a aka fo sanka be bo man Ghana nyina mi ankasa menimu a me de bia me po adwuma aha na me cross kwai no na ekwan ne se ne ete no normally se me drew aha se a me twen se traffic light be so red ansa na me twem esan se ekwan no esu ye hu e na afen so no menimu so no me hu se eya na nkofu twa kwan ni ma da no car crab irabe bi wo enim ha ya mi ankasa me hu it no sankenya footbridge I think say anke very good e ma ye nyina school for any adwuma ye for ne awofo ne ye nyina ma je person mu see bridge my so me see my father chama mu eya kata bomb e catch and by so mu see bridge my anke so mu ye overhead sine ba ye nipa ne ba ye den e be fa so na ha no mo anye e na nsuo ton so a eyiri fa ha ami ho kire ye pa ati se o metumi aboa ya anke ye pe openi meda was papa watini nyina e wasum sanso ene wahwe ni nyina e wani so e wo Adom TV so na ye busa se abram panifo ye nhyehyeye mpo se omo ba besi eye West Hill Mall no omo ye nhyehyeye engineers ba akwan so e be hwe de nyoma gu akwan mu se mpo omo wi a enye sika nko an omo je free omo Ghana fo se mpo bi pese ogi sika gu ne botom na onwini nipa lives ho ena wote ye ena wo hwe ye no ye ka nipa ewu ade achi akasi Bobby ye di binum dem asam a ye busa Ghana fo no enti ye busa wo empo babie ni nkwase kampo epake kase pake ye busa eye footbridge ampanifo anye enti na sa nneoma yi ekoso ana we ye minister we ye member of parliament ene asam a ye busa wo so ka betimi abo obi na wo so anya asam ene asofo de ebo krofo ade achi ade sen ye lusu krofo wu na ewu enti ye busa se eye Hwan Asedee eye Ghana Highway Authority for Asedee and National Road Safety Commission for Asedee ana se Ghana form penifo ada ene ye company for tuja every say abokusie so hyebom mu eja ene mako enye de ka no enti se Ghana for penifo ada omo so every say Ghana for sore waka Ghana yani ekoba bia enti ye busawo who is responsible eye Hwan Asedee Adom TV ye wazo ye Ghana ma hwe ni nyina o mani so OPD ba ko pe medamase